bobo omezi bukuru batabuta omezi tebuli bubi omezi tebuli bubi omezi buli microphone ero elemeta abayiro So bad dog agenzirenka akutoza kusasura landlord. So it's a freestyle thing. Okay. Yeah. Tubanze turamukiye haba kutuhondera Kitara TV abakuturo abakuturo amabara gaho Kitara TV ibara banyita Brian Chayune banywani bange bamanyirenka Cheche What? abandi bamenyereye akacumbali bari tugonaga bamabara gange kachumbali Marito, how are you? I'm fine. Dero ina mulingo kitaire mu kiro kino very free. Swago kiro. So stressing. Oiro oizire kurungi. Akasente karo. Kiro kino izire kurungi areki olesera side yao. Kichungua. Kichungua kinuliri. Nino abomezi buli buta. Na abomezi tukwasolinga hasoniyo. Ekibara tugeza okitera petu mam. Baby no akampeza CEO team no sleep the girls. Tukubyama ba legends legends kigambo kikoto munisikia lika hata basaluma baito kimanyira abantu bagamba basaluma babazeki bora twetaba legends no but kambire yokororo akusobora kuba living legend by the way iwe leka kwakana iyo kime program eno abantu abarora program eno bagamba marita nuwasemerere kubaho kuba she has a story arabire muri musakita kisekese nka omayevu clips baitu bula butwa recording agaira bule tukabazaka ishuka aka nyoti nyeguya basaiji ai kabeka negisize no musaiji nyomba ile nduzingira amaka kandi ubwiro bukiro bwingiye mu bibaza muri nabayisiki baito ikirego muka iwo ibana omusajja wabo bano mwenda kandi tora mugambe ngutubaire mu buskiti baito stand way atinya garukire mkyalero tinkubaza bigambo but tubaza bigambo bibi tubaza bigambo but people feel offended at by the way azo gonyumizo askando ya Shiba Shiba have you heard about it? Not yet. Shiba akagamba ka odi akaturukire akarora Jeff na family ye mukazi baina abana I think babiri yagamba nti yabarora yabegomba yagamba nti akwenda kuba part of the family. Jeff former manager Jeff Chiu atali Jeff Chiu obi yagambire kuba yayenda kuba yagamba kuba part of the family. I don't know. Womusajja no yakwaine obashibaka yetega. Of course mubimanye nenye biro bino mulingo muku twetegaga. Amwetega yamalira mutuwekere. Nyokandi I'm happy akaka mtwe. She has proved to us she's fertile. Amukazi amjumire muno ngumba takoraki. Tazara. Hata bwazaire is a Zanzibar. The important thing is she has proved people wrong. No msajja no yandi mtu kaka muleka. Nyoni kyo bagamba marita tokona kuzaa but I have an aim. Hati nyowe version ya nankani yesingire kunyumira ya Bad Black. Ya Bad Black agambire bokurura family no gienda. Tugezo dibira basajja bona nibakolera rumba burumba kashiba mulinga arumbire family gegaito bwe gaito rumba burumba ina family chacha do you have family no a family has me erinungi tena uzi atina nyonja kurumba burumba akwansanda shibaka gamba mbo iso the family and I liked how the family was happy, the kids and I wanted to be part of the family. Byana bikunyirira byana bya brown ya gamba anti party family ka koleki ka gietera nizo ana bajja kuzare breed yayi bakaligaita ho hali dera abantu kaba ekiba basaija kijaka atogwa approve ki approve ati Shiba baraba mulinga atakoze rero dero kabatwala basaija ati motivating iri nyona nyaro banyibireho bakanyibaho nyuma baitu wali abantu abakwenda babayibe Ayo kama ndio bakuyibe Julia sema kubalisa amani bakanyibaho omuntu okeba hama omuntu asobora kusanga yakusanga mpaka naiwe you are easy to be stolen no yenda mpaka nibakuiba okay tegere derali yoli ingu bakamwi Julia sokano no bakanyibaho
omwana yankingira munju yaye kumale wiki kumale emyezi nkadije ejo esimaka bagitwa esimungine bati mukuhura omwana keya eri mu 10 buli kimu kyonna totaina kyokora banyibire bakakinkoreraho obusumi bwenyuma babaire banyibire nkugambire tinkubikenga kyonka amazima ekiba kyonka abasajja mundeke nyo mutaga kakunyiba ekiba abasajja kigarukire mwegendereze omukazi borabo ino musajja wakwenda kurolera amagurungi mwegendereze aliyeitwa biwa marite bikyali aho singe ati to make matters worse omusajja ono mukazi Jeff na mukazi na family bakabongisa oshibomuka hati shiba bamubungisize mukazi yachumba kurungi nkunyumi yachumba hati ntama yachala akaba nachumbira mukayiba akabwira bongira kusana yabaida atali mukayiba no red interest azine ngire kireko no ekireke kiba hostingira. I think that's why she fell for the family thing yagamba wow family nikwetie nyuma but I think kikatandika ira omukazi akarorerera enjoka tamanyire ejja munene kikatandika ira baile okangugambira omuntu ajja kukola kubi taba haraira nayo we are always close to our enemies. A guy has done sperm donation tamukozere kubi amakaga nitagaukanize kubyama nomusajja atikikumaisa twa unkwa ukanize musajja gusa kubyama nawo nyimara nikulekera abakazi abandi bali jealous atege sharing ati ereka msobole en regime or musajja lo wa hostingit abakazi atanu na musanje abakazi tibaina na ihali kamurora tibaina ihali kandi bona bakwegonza so obwataine kya kutunda muka taina oire kinyaginde ekinyaendeze ekinyamugondezeho aina leba era ina mastowa gebicholi gabi obakazi bagenda kugulima abakazi atanu na musanje mu olulimi lwakulima akakuliyetinga leba force ate ina nateraniza abana no bwarakinira company bashaje abakazi just leka masobole turugire mu byaki bine bitwejara byangu umusajja nkwenda abe wangenye nkabi kibike. In reality there is no man for one. True. In reality there is no man for one. No boraki koro toka kigeuke fora ngono msajja wangono mpaka haja ati tuna bana msajja ba field iwe tolika dama muhoim oliwakut mali kwa family oterikun okikenga. So anytime you can decide to do something okikenga kyonka okikolera okusa kugana no byamane kyana kwa malizani kikukolera mali chukuli ngongo novere family yawe obango kwenda gireka but because of omezi ena hiding example yes. You think kora it's okay but does cheating mean that you don't love your wife? That's what I want to ask. It definitely does not mean you don't love your wife. It doesn't because omukazi halo kukira ku muleto muka yawe muka yawe okagamba nti hati onuwe mukazi wangi mesa kurozere mubayingi. It is actually abantu bayina kimanya obufumbo. It is beyond beauty, sex and everything. Yeah. Bikwaukana. No. You get? Hati sometimes usanga abakazi the problem is abakazi birobino bakwija mu family bataina what to offer. Actually most women think what they can offer much in a relationship is sex and washing for a man. Kunchumbira kukora and yet I can have that nobonko bantaina mukazi. True. If I choose to have sex, I can have it. If I choose kugesebwa kurengo yukuzinyogeza kurunga I can, you know. Aliyo biro bina baddo. Aliyo baddo biba kusakuzigura kurungi bakaziteka mu bubiki. Abandi bajja nomuka, ayimuka yazogera. So women by kuyentekereza mbongo bawe gama what you can offer to a man is sexy nokumurolera. It is beyond that. And me what I'm trying to tell people is ebyo bintu byogama ngo musajja wange bwakweno musajja omukazi onini muleka obwesigwa wo musajja busangwa hano okusakubyama no mubiri baita mtimo takozire otaro ajasimbe mtu naenda kwemaliraho atokero gameba utaza abakazi abona byamena akatasa kwaswe Aresere barutaza. Awe webina. Kane kansobole there are men who are even above that guy. Oyo woti baina bidi. Awiro kibabara no kubikira. Amantele kupisise iba. Hano hoima tubibaza bayitu barumu. Barumu oyiro gama. Arona bakaza bakire abasajja binnakana. Bayitu lero mukaza akubagenzera. Wewe. For men
for men it is possible musajja kusaba kuba na omulimu bagwa mani muno gobokoze abako bansoli ndeo abakuba bali doga binatoka biki buli musajja rajira agamba gambego buli musajja rajaga omukazi agamba gambego tugende abakazi bo bali chuze akuchuzinga omuntu gwakorake ogwakwenda kubyamana bali abasajja as long as kigire bina abakazi oyimahanu abatera awe nebikana abasajja bina ati aromnywani wange kankutumira oli haroko likadama rwanga katuyamba yakutsindiko bamweto baite okwenda nga nyibira ibara mpwe wetera cyongo bwakadama bo bwebale kutuyamba bo buyambira abana hano aka left right center arana nyabe maba akiteraga hano bayina tikyale bagenze mbakadama bagaruka nkabahya cyonka abasajja baitu hati obayiko kwembere baba bamanyire bakikora bati baguma no butapu bubakolera muno okubaza nkaine experience no of course that expensive ngimanyire akatapu bakadama ni bojo cheche kamanyira akatapu oli wensiki obutapu Uganda obutapu bakadama babumanyire okay era obutapu obu bubakolera muno echala bakadama ba complaining muno tubabaza muno mutuganyire tuba promoting baita abakazi bina bado abakazi bina basajja bangi muna bakubahingura nokubahingura muno ati nyowaro bachali bangi wango mojo oli gaina wakoro gwa balu tazo go kurecordinga recording arona chali wango nyabaire manyira recording wewe mkwasuwe kamera recording nyowe iwe kasanga nyakaikura ebyo nkabireka nyaro chali wangi bulu agamba gonka mara na kolikya ne video nyina chali wangi amuwe atabani wogo umani aharona gayo ndo okusobora kuhakana agamba ne video ngino okusobora kuhakana bangi balimu bangi abakubikora ne badogo ka recordinga kwa abakire anyoka recordinga okaini nyo akwa katuhereza tukara batu ka recordinga nyokwa nyowe ngaba kale baitwa kabandi gwao nyaro no musyo ya ngamba umanyirengire video yabo nyamugambo okudupa yansinkira screenshot nkabire munte akabagira bizenka mukamoli na kurecordinga rundi mukabaha batega amasimu no kutega amasimu the other guy had a laptop for age kuteraki ina webcam ati laptop alitera laptop aka if you see the angle kaijuka muna laptop yabayi no araka video kabaruta za Kenyarozere omusikyo omukazi omaka mukagu zangu habwakote iro nanka kamera and barutazambu for security purposes security hati kandi during that time akasumya ko misa na inywena mubanda kieta anta oruhanga ina mulingo ya kuritingire moment ege bagabana mu musajja wayo bera sweri baga oli obana kiro mitioli bara otakaro zona toka zirora zona maritaka zimara oina folder yon bali nyoma je nambari zikubura kukwata kurungi nyoma je nambari telegram zona ziriyo channel bakazi a telegram eza zitoze za barutazi nyonka roboti ito videos zona bina bali twakinde kebatabaliza barutazogo akabana atera quality mali kandi ne kitu kia kandi bali nawe mojo murungi blame him Some cars were forcing recording. You see, most of the girls were even eager to be recorded. Nibarorayo no kurorayo. But they were fine with the recording. Bobe ni neba kiendaga kiyali na. Akusana ali famous muno mwabo. Aina kilimo kyamani. No barutaza ino mulimo gwamani na anka ikotori. Era kambiza kulia mukazi wa braza wayo wenda. Alinkobukurura akusingo na RDC by the way. Ali a national level. Ali omu habakurwanisa obengozo something like that. Andana nken bakita bat? En bridges. Excuse me. Bridges. Akulira munanka munu mu motoka. Rugaro musajja agenda na convincinga abaharaba aba ministers. Meaning ati oli just a mere slave win Baltazar yakuota yagamba ngenda ku recording you just jump at the opportunity. Omugamba gamba kubyama naiwe. No, let me give you an example. Ati na hando baisikiba ngaba kusakwanga ba MPs. MPs woni yonole bonanga. But ito. Na meya wa man. But ito. Okay, but ito muno.
hati alevo ya barutaze baite bengi muna na yeye yalisimbireho yagwa nawe wa mani abo kuba abayorekeza akasente na bad doga wa mano kana celebu bamulia by the bad doga ijaba suma babege bamwisire badoga nyumize scenario ya wasuma by the way abasuma nanka festival season na abasuma bayingi abantu begengereze wange bakamuita Ivan bajja kanya muno bakamutema tema bro nyo banda biri muira mukoko bayiziremuka bayiziremuka batwe bintu banda byamwe gali awo katito abasuma bakanyamba bandikiro wangu omwijo nawo babaire bayizira rugiye karabetegekere ne kiso baturabire mu rusakoko bona abantu babarabire mu Bujumbura akasumi kanu kitugenda make biro bikuru akasumi kanu katugenda make biro bikuru abasuma bajja ko kuratiza kupangisa lusaka by the way abasirikale no Bujumbura abasirikale kino kankivaze abasirikale Yesu mukora patrolling to score batu mukuzikolera hakola si mugende munda people are suffering deep ends mugende mu lusaka kasasiro kwa abantu abasoma bali nabo bati nabasoma abasirikala agende yo bakole patrol abo jobe nagire mu lusaka ko yakasasiro Bujumbura ruguru reka tekinya omugisa guno kusaba nanka police aba security bayira mungere munanka mungere mu patrol zanyeze kiro ezekiro yes tubarora baba ha street educated tubatula magic count road over motoka zabu zigurabam betu bakurubatira ha rugudo ruli mu light mutale mundoko abana bakubaita omunywana wanga Ivan bakamutema good samaritan ya mutwaranka hairwara airwaro basanga batasaku mukora bamusindika mulago ataina muntu weno juke bikaba bya bwangu kandi mulago if you don't have anyone bakwabandoninga mwana mojo yafa kafera mwirwaro akafera mwirwaro mulago tibakufa batamufeo abokaka bataize abantu bayi baita abantu tube vigilant mbusumi buno bwake nabache yamani mwezoroze mu abana bamukuteka anakana security kubandiriza kimu alisaka hapa kuno batu yago 15 batu yago no ebanze nayi wenyini security atona mpaka na kuchakara kwa security no kuchakara kulawo so usa kuchakara but ati bokuba notaha owa boda ki araho ndeka no kugenda wenka mubege group y'abantu ati barani bayihana ba boda ni babatera okike na boda go wezire nawe boda na yinyine sakora but mube group na ba boda bamanyagamba amafuta gawe mpikipiki obundi nibenda kuturugunya abayishiki ntamanye na abojagana na boda wo manyire na mara ku droppinga atara abantu abamara gatemba boda na stage na temba boda watamanye bana boda wawe boda utamanyire bana boda wawe uwo manyire ntonu mumanyire ndo wamvuka akuwara paka muka aija kundeka and safe and festive season is so dangerous muno people are dying nyoti ndiye bwire bwasaka sibuli bukabutwaire mwana bomezi wange uzuma katairira munju ndimu ando bwire bwasaka sibubamwe abasuma bayingi muno ejuka baba bayizire bwija abatali babo abasuma bayingi saka sibweka wana bone bagenda bagaruka bugaruka ujora obusuma obona twetena basuma ati bana basigere mbakora kandi bagamba basuma bakuibise bisaba bakutematema bayine pikipiki bakurubatira haba iwo kutekereza basaba ze bakwevuga kumbe ntamanya bali basuma nabamo mushara dilakisha kabayizire koraho bakaija ne pikipiki bayifura bayire bakasoka bamukete mirundi ebiri bayifura bayizire muguliro omwenge ngere manya bashikibe abamo kusanga mbara bakwenda kunyu ni banyu abandi nibetundira ati yo mushiki yaniro moja ku mutwaro moja ko eta manya musirikale manya na bodyguard kumbo mojobo bakubaro mushiki bamanyira ina nesende nyingi asoma kubo mushiki akabali murungi kandi ina abojo banya bakamwe bwana ni bamwa sente ati omushiki obabandi bageno moja efora nyine kinyeberu wai ati yamuleka mutia haina dilakishe nyine mukairi mayim hakajabo jone pikipiki ne bamuteka he kiswabiki bamugabo kakubaza tukwita mishini bamuteka pikipiki ne bamutwaro ko Bujumbura na omusango gutaya police oko nite nyina bamufollowing niko gamba ngo abantu bayendaga kumurepinga no murepinga bakamurepinga bamuya sente yabolikya password nesimba gituwara yabolikya sente akabaina one sente manya mitwara 5 ingasimu bazituwara
atapa batwaire ze sente za Obama ne badoma kandi abokuba kibali badoma I can call MTN nengambira the last transactions basuma baba ne lines nyingi wadozena hura baba ne lines nyingi ate ijweze ronya maragi yao sente nagi yao norugale kya akuziya hali yawe namba ejo akwijali agent tamumanyire naye sente depini ogimugambira ante okuzimusindika oyo tasazi sindika simu yayi hura engeri bakora okwata no gamba MTN follow ekwereza the list transactions ezo zona tukubimanya ajagenda tasazi sindika simu yayi omuhaide pini agenda kugena na ihawo sente agent nazihawo atojuke bakamunankira abo akwata bamuya esimu yayi bazesindikira esimu bakagitwara esende nabo norede bamubalisa na pini yaye hate sende bagena ne baziyabu yala mobile money baira ba police RCC DPC baira ba ebikwekwetu buyeyongere patrol yongere mbusumi buno wa Christmas abaje abantu bajja ku ruzinga ebintu byabo abandi bajja ku ruzinga obomezi bwabo abo abasuma kandi buli police yajagane kebera mu maju abantu abakuikaramu byona bikahuwa then nananka abachairman bateke mabokwe abantu omuntu chairman omuntu akujja kupangisa akyaro kyawe mumanye ni wowa usayija kwibaliwo mukichweko otamaraga kirizo omuntu oleka kumara gumuntu kunanka kujja kupangisa akatandika ugaikara baitu nkachema ntumanyire na landlord benyini mufune tenant forms every tenant should sign that form with a photocopy of a national ID naba next of kin kababiri omuntu ajja kufera munju yawe tukubibaza ntinga ka we are feeling concerned akamugenzi wetu bamtereke but we are talking out of experience omuntu wena akujja kupangisa mwawasa ininge tenant fee with a photocopy of a national ID kandi murwanise muno kumanya abantu apangisa abanyaba mwina hanje omuntu ajja kuferekera hanje akupangisirize toina namba yona musa kuterera bomwabo nkono munyankolona yafuire omunyarwanda go bayitira atienta singa tabaire muntu mbeba nunguba customer bajagati enta bamanyire bandi muzikirenga achikenga baita kabaina hapa echupombi kandi kinu kikuru abo kubasazi no hoima abantu abakwijja abahiyaka bayingi kuruga heru ya bunyoro bayingi muno so chairman making sure acho kitandike na land road borabo ina majugawo buli mupangiso muhiyaka kujja mu reporting mo chairman omuyebi kumukwataho bakubata kwenda atapangisa mu wagi inagenda ufune abakozi bawo bona bofunire bayizire call bayinagenda mu chairman niko kina kuba buli mukozi wena mukain atinga wabesikiba wabona bayinagenda mu chairman no chairman bange bona bamanyire abahandikisa amanye nguba nabayisikibo bad dog inayo bayisikiba tano bakubeta but so that even if they get a problem chairman ina hakubamanyira ogana no sango ina abayisikiyo runda abantu bakaruga kuri bakozere bikolo be utamanya iwe okuhabali ngo onkozi yeki olivoli gwa olihura ntinga katema atemere mugenzi wene wabuzo no police nejane kukwata nagani wo kuraza gananka tamanya akabankozi yeki so ebintu binu tugenda mbiro bya Christmas abasuma babainge inkozi ziba nyingi muno so that's why society must wake up, police must wake up by making sure batuho obulinzi obukumara because nibo bujunanizi babwanyi police obujunanizi babwanyi obukubanza buli kutulinda you get by to Twitter tugaruke tubaza Twitter Twitter ke fokere kizibukini X bero no bagera X like nyowe ngira ne bakibageire X it's no longer now Better mask at sokatekereza Twitter yumwana it has become something of pornography takiali your privacy yoni akagifura libero free speech yes. You can say whatever you want ira buli Twitter kaba very strict muno na abantu bwasanga gabali ba abakengeka conversations ezabayoga zona most in football corporate society no yabagananka baito biro bino ruhanga wange baisikiba kweteka bali busa pornography antiba kwetega kirasege baina kirase video kona kakuturuka manyangu biki Twitter
Abokuba wona kandi buli babihakanaga ku postinga bo postinga ga ene content eri mu pornography ni bakisensaringa but right now you can post atarona gilimiting kandi ate abantu bakutolereza muno obu video bo postinga nogo omukongo gwomukazi ogwomukongo naka video kaika linking baranka gamba unnecessary noise omukungara yes obuntu obu abakota bunsindikira oyina forwardinga obuntu obu abakunde abwakimu bubyamira habukuba kankugamba I'm a fan of Twitter nyenda muno Twitter on an extent that ngisagikara 24/7 ekara na updates mwaga ulidage ataka kaikuruka nakakora kati ajowe mukaikuru now nyina the top tweets ni baba kyakizire ku posting ebyo ebintu amakuru kino hari bukerire ni bagabe sijabuzire mugabo yi abuzire ye hambire rundi kenkagabo ine sijabuzire baba yakenzere Kenya yabulira Kenya buzala amanye kyonkaro tweet yendozere yawe ni byanyima mukazuwe nagamba sose zikore kyanti security ya President Museveni ya government ya Uganda niye muhambire kandi bakusane bagamba ali asemwa yao kyonka that's of course okusikira we ni byanyima kyonka Uganda police tekarugire ne clarifying about that kyonka bagamba wabuzire tibamanyire halali family busamanyire halali busawa manyire hona halali where about society zimanyire kyonka kabagenzire Kenya I think kulonchinga katabaka akyaho nono mu wahoi mono babere ni bagamba akabura ayeranga yakazoka ayeranga na wakabura ayeranga baitu bo bataruge babazaho ensonga bakagamba ngo abaire aine sente zibakunira kuba zibabaire babulizo bakarugaye babaza but ebe byonna bakabaza busamanyire the right information abukuba busawo no wa family yaina yakama access aro kugamba nti ngunyare sente zabaire abulize baita abantu batakumuhura umanyira umuntu kumanya ngo umuntu waliyo wadali mu nkomo you feel attacked baita tutimukumanya the way about pintu ya politics ibindeke bitanyisaga politics is a data game and in future ngena kuja nka woman MP mu pobururu kandi ukaito kwenda politics myself wakuja nka woman data game zimbe last week abantu rabakolera obunja kutalimanza butamaza bana okay inaka simbo yawe ijja kubaki kigaro ekibaka kitwara kigaro baba tababo wao egiba NRM ante nare musimbo yawe babasi ante abakigaro kikaba kya muzee kandi ati ni honkuizira otobunkumazire niti kwizira mbya nyebe bekutenga kuntera na tia gasi ni mubamba mbya nkendo matindi baita abantu bakarakasire nupu mukaruka kiso nyamazi magali by election ne fatize tugarukire yo nyoto sa kungamba nduge ha Museveni you guys we have freedom omuntu no kwata president wano mukora makakatuni ni batakutoza which freedom are you looking for gendo bikole president ona yanyaire ogo ba mu recording kibakozere ogo wa mahuli journalist nyekya karaka kyafui habo ku recording president wabo afunide nankendo hati nyomba inimbagamba we have a lot of mukaruka mu direction ya Kisoro abantu bakarakasire muno but mbetafune gonze na 1% no pabantu tangekiwa ojuke tukulinguki but tugaruke gone fact me I wouldn't want the side that is always having struggles all the time imo muendeze kutera rare ni halaka vuyo babateire tiyagasa abantu bafuire bintu nkebe why don't we look for safe politics okay etali mukurwana bikebe omusajja barabale meyo mumuleke mali enda likoraki niko balize marito ebyo ko tumire bike imansa yukaikiriza ira akaikiriza kandi akaikiriza muno omusajja yagambira akiyaro no muraija muke karakasa mutra omusajja tuina muoleke pressure ina kuikaraho ngimolekeze kira kindi kimukoze how many people have we lost how many have we lost na besije nguko nawe bakugamba genze besije byebe bireke bantu bainga abantu akaferwa through politics bana ola musajja yajwaraga yellow ataba wa Museveni bakamuihaho dora bantu bainga abamana batufere through politics bantu bainga abafere ola musajja ola bateiro mwigo ngo yona yakanyanyara bamutwara noko manya kumujanja bahero
kakwenza. Why do we go for that kind of life? Mumuleka omusajja ikale overajwa harakore. Marita omusajja kyeki kurubata hoima. Kurubata hoima. Mali. Ebintu bya politics. Ebyo birayira. No, but nyumba nimbaza mazima. Mukireke no muraleta force kama mbaya ni mbaya. Kabale garare yadi. Manire but oiro nyi areho event by next week. Are event ya ba Kahora Boys na Serena Enduru. Ebyo kwezi I think 2014. 14. I think 14. Ohiroho rahama ule government abaswangizi bainashe balesere nabe biro 14 ira boma grounds. Bageta beer party, beer something. Beer festival. Tingenda mu bintu bategenja kijam. And Swangs Avenue. But nyowe nkweta abantu bagende bagire abakahora abana bomuka. Bana bomuka bege kutuhagira. I think this week tuna cost. By the way, kankarabiyo. You people abazini babunyoro, you should not only look for us when you want our help. Also look for us when we need your help. Nkabuyambi kubenda. Tinkwenda bayijeba kole baitu bayijeba tusagike. Ogana nurabana bajani bakusaba platforms no bahereza abandi nibakora for free from your place abandi nibakolera practice masanzi gaburi kimkyona kyao bite shows abo buzihu togaka kubarura mkichweka kyao baina kujja ku appreciating. Yes, come appreciate be there because in Karora banti mu muntu boyija wademba kakorora akagamba baddo gono akabaho nagotagarukire ainengera ahura mutima gwaye batayijuka mu kasumika akamuko tagatubaya nkarora asidiki voko bya kiteire show yayi nanka Abitex no yabaire promoter waye I think na next media omujayo asidiki voko obwebondazi wa akagenda yabungira Abitex yamusima yarugama Abitex yagenda next media now yabasima so I think icyo kubaza kikire kitufu omuntu no bwogaruka next time I give you all-heartedly ngambo mojo na ijuka but after you doing it obaki kusazira wati kusazira si molo bwire bwaibwa kutere ijo sime because kuli mu mutima abana babunyore bajagena nibagambanga abantu okutugenda kubasaba obuyambi they don't give us but when we give you help did you come back nyo kwijjanka kwa platform yange I promote your event nkakupromoting kurungi Sima, that is the fact. Yes. Shobogiru gamba. Ogenda radio basime. Ogende nobo kubota baire sende bate kigambo kiawe webale kisinga bintu bingi. Aringa twine kibara bunkuba nyine kinyakukolere kiona from my bar. Ijo koleki. Nobo kubota izire ngo kangamba webale betu nkakurora akiri mu biro bisate bimbayo na night. Okagamba kine kiro nkaitwe kahora team. Katuje to vibing game. Kija kuntera harano bwandi bonywire mitware egyo ngamba chali bakozereki. Bajega katitaka bayizire bampagira nikako. Le okusima kiba kintu kikuru. Iwo karanga gantu katubeti pakte ikakora mutema gomuntu. Ati now last weekend I think kaba kyakainga aromuzini wa Amani Mbarara bamweta Tipol. Sho yayi mukagirora akayijuza Mbarara in ya Bogaheti. Bagamba nti bakabataka kirura gamba Mbarara ati nikisana nti abanyankole bano they are doing something ite kuno kitakafu kyatulemere bakombeka reiji bamombeka bamutunda today now they are building people habo kubati kando kusigikira badogo bakutera munana masimuto jako ya said ati after kutera Mbarara University in bakwenda kumuleta cricket off Kanda bagite let me tell you Mbarara iwe lekan support tugarukire yo gone record tribes that support themselves abanyankole abachiga those two people na abacholi abarugwaro komo abaruru abanozana dero kandi abanozana tibendana kumanya tiba maina okuleta Spice Diane
nibanga kuijayo no leta lake dina abogesa otekiba ati so kwegamba awaki bunyoro hano kikia yangi bunyoro tutweyeleza ati rora na events mitima mbi tugarukire go ne record cheche if you can sit down and analyze tugarukire mu music industry sazi nto sakore kivulu ho imahano ekyo kuleta omuzini ku musasuzo okafuna abantu am I lying buli bwakaleta ngo ndesera abazini bakusasuza shows amanya bakiza afuire abazini tukubarolera busa baitu kandi Kampala kaba barolera busa baite bivulu ni bagenda ni babitaha iwe ruhura Kampala no baba balesera omuzini at least you buy a beer when you're entering in you get that taro kibaraki ya Kampala kibakuleta omuzini ni mutaira mbusa hoima ebivulu bikafa on the next day akabazini bona tubarolera busa iwo jja kundetera sindi n'oburolere busa Garden of Eden ekatera ijoreka byalesere baguraga bye balese bakayika kaire babi yabyogura bya abantu batayira musa bati bakagaba mkaraba hao abire bareba parking ejwire abantu bakabamo bati nabo hoima atirora bambi gayi mudra bambi akaja yakora ko ne kivulu kyayo okike no mudra no kuranga atarange wa atarange kandi na mudra nawe muntu nko muntu wenkata sakitera kurungi we we mene ina mulingo yakuziremu ina mulingo yeyeteka kuba muneri abani muno ina mulingo we kandi tukyari yisi ati no ranting kamudra tasakitera kurungi ho imahano ekyo kitera ho imakurungi hanu kyandi baire gwao abantu ho imatwefora tukajiwaha baitu azawu izirege hano mwijagenda yo baitu naidero taijana nkakisa akabayobara akabayiba kachichi nyoke kugamba kandi nibasasura zenga 5000 just nyoke kusaba yes but again akumanya abantu bahoima things concerning events manyangu vitu tulete bazini ngu bantu basasule batahemu nyonyoke ari nyoja kusasuza ningena murolera milano busa baitu no nanka jozi nanka danjo jozi kabakaleta nanka betting pologo mabaijozi ele kaba street jam ati kenku nyoke kusaba kino kwa street jam baitu bakasasura kutahamba kasasura I think nyonkanda abantu okababaini nyonkwenda kuja na nanka na perception ekubauka nawo I think abazini baitu hano bateka kuba bayina hali batake positioningire kuininga love ya abantu bano abali loko I'll give them nyoti nkira gamba nti bina bagamba nti abana bunyoro tibende byabo ekyo kyo at least kitare has proved nti abantu bakwenda ebintu byabo omunyoro akitare fusha kuferaho nababuhimba bwire bwo tokurora bakarareza obuziba yabantu engeri bayijura bwijura okura kitare fushi bakagitera manye mpiro rumosenga down but still osanga ni bayijura ni badikire yalinga milioni 2 milioni 3 ezibakora kitingire no but still love ye kintu kiyawe love ye kintu kiyawe manager Julius nkugambe nyowe hano itabanyoro nkamara kwetegereza amazima genyi ne kusigikira nkaita abakara ntuli batambichwe Julius tuli baside tuika ntuli batano rora shows zitugendamu amazima genyi n'abanyoro nyoba kyandemere kwetegeza abaki batakusupportinga abana bo mukankwendo kikirize habo kuba tugenda no ikambichwe kano sanga tugenzere mu show night batuongeiro batutekaho kyonka balesera abantu babo kuli no yesanga ngubala abantu bakusupportinga kuo ekintu kiyabo nabunyoro nabo tuina kuba crediting because bunyoro butwa tuina abazini David King akozere yafuna obugagga gurane motoka mu music Robert Prince tazina rujungu tazina ruganda zino runyoro Bafigo West akusa kwevuga akusa kubona akataka nakora tazina ruganda zino runyoro nabandi barapadiko na wendurana ine motoka kwevuga witwina kuba creditingaho tumeina kuba creditingaho but those people it's not through music only those people have their own side no but omanyira habo kyabazina abamu bano bataherezebwa value omanyire omuntu kuha value obogie kozere ogie hai iwe kaide kona usanga mtu ninyira onyobwenge bwe kidoma otamira nogwa kuli
ebyo nkora wena otamire you are not under a good management when oliaho appearance every day dore mirude nga yosanga Figo West out that is branding sasa nno bwakubogambire nkuleta kurasha abantu bajja kwenda kumurura wakati bakora ki that is branding anti nikike baina kora they have to brand themselves. Let me give you an example. Marito sakuba otahondekeire muno akasumi arono mulito ayahondere muno nyowe personally nkwijuka akasumi ka music hagati ya Bobi Wine na Bebe Cool ebigambo bekura byo kubazibe Bobi Wine yabaga muno common mbantu ba hansi biki but nibamuenda bado naikara nabo Bebe Cool ye branding ngire mbanta abali corporate bana basomere biki you get taikaire nabo atali mbantu bantu baki ko ndeke nkumanisa kire tingimanisiza kwikara mbantu bahansi tuna tuli bantu bahansi kyonkengeri yokwera byamu the way how you're taking yourself kwikara mbantu bansiki kumanisa ngutu tibajja kukwenda abantu bansi nito abakuyihayo okay kyonko kwikara utanabo okwera byota mu bantu iwo izire mu bantu bahansi abo kubanga okuroro inayo obuzina bwawe butanu 10 okuroro oli wakabi muno kujja kubehembera mu olimu tokumuhabuli okweforo oliki oli wamani kando yebero nyenki ojja kuba nekivulo yende orukumirwo okay the way how you behave kyonka jukengeri wa murabize magambo go moja yera byakubya yange kujja iwe igemera kulongo kola analysis wabuze abazinizine abantu abanso bagaguze bali nankono yera byote Figo West abakiba mwenda ta muntu ki wa abantu Figo West waden ayepanka ata tosa kumwita na kefora wada kwebera kiri yefora kya kwijuko you get so the way how you take yourself oiro nanka zaitu za ukana like engeso zaitu za ukana bino tuzinayo buzina buna butanu njaga kwefora bakabi itu abanta bamutu ina nibare likira abasini yokubazao inyokura marita nyina abazini baenga bambere iro batakaire nikaika bakaruga yakaika abantu bakamukenga nakole cyango tokyayi na wakabi ayeberwe itone byonna manager Julius byono biboyi byonna bitubayiro ati tukusaba abantu ebiro yakoze 12 mugende muhagire Serenity 9 na kahora boys Hakoloping Gardens but kire kitubalize ndi bokumara kinobo kubota kiteire kurungi come back and appreciate abantu abakoberero kirungi muno all your sponsors barabebo otabayijuka kando oina showing kuligamba ngogendo bahese nyo concern yange give them money but they appreciate nyo concern yange bayiragente abanyuro let's build our own stars nkambarara nkabuka nkole mulinge kuombeka ja own star inabana ba truth 256 inabana ba omega 256 inaba stars ba mani bangi kandi na Kampala bakutera nutunulire gesho ya tipo omega na waja kwika kole event juice atokura nanka Ray Jaka yakora by the way I'm appreciating Ray Spice Diana everyone who is managing Kanaka wakimuzela nati nakati Paul aina collabo na Lydia Jasmine kandi ikutere nja kutera bagenda gamuno because hati mbarara in ekajureti and by the way abazini babunyoro don't only look collabos from Banyoro people you should abona baba managers mutoleza abana banyu collabos na abazini ba amani kimanyiro la kusakuzi ateke akizire kutumbura Rage Spice Diana akaba Spice Diana nino musheshi zino runyoro ola zineki ekamuwaking up Rage akabaro hali wa amani baitamanyirwe muno amanyire mwabo ya muwaking up yes then bayamazire yazina yoya batikandi so oyo buli muntu aina ruhanga cyajja cyakumutegekera kuraba and by the way I appreciate Top Gadgets you get manager wo nanka so buli muntu aina ruhanga cyamutekere bulinga jakora kumufunira collabos okurora mire mbogo Gabie wade bagamba bikibiki kunu taikara yo mune mami wayagerezo muno kumupushinga nka baita amani kabaga kagendeza biro bino I don't know what amani kakendera but that is a lot of energy akamukaba mukihire yakiri Gabi Kampala shoutinga okay no baba baina yo festivals abanyoro batoro obabani bakora line up yabazini babunyoro ni wasoka nka
shouting ku mindset like Kampala amanyirwe TV za amani bamuhostinga ikizina cyane kwa hostinga byona kupushinga kama mugamba kushoutinga like ati nabakunu bakigeze nkengeri batankiye kora kimusela kina kubanza hano you cannot push kuruga haiguru no ijya hansi ogwa ekindi kiyombeke kuruga hansi okombeka kuona kutandikira musingi obo dominating omwanyo if you dominate at home yes busaho muntu we najja kuruga Kampala kujja kutera muno show ayange koraki definitely ayange kukweta mpaka ajja kugamba to sakombeka notandikira iguru omuyambe okufuna banza hano yombeko musingi omojo watumbiza sound mwebe easy omuntu we nagenzereke guru wayanga kuweta iza show yawo bamudomo ebetajja kuna kunyuma tebasobora tibasana iza atakateri natumbuza sound atakateri manya already okuli arosh ekizina kyasinge kutera gola aliyoba iziba mirundi ebiri izi amanya kugamba izi watumbiza aliyo Eddie Baitu amazima bagabaza me I appreciate that guy he has good music Eddie Wiz kandi takumanya izi abo kamanyirabwa tumbiza sound ebe bikola bokalabo Baitu oli guy agira music Baitu izi ni wakusinga guru has agwa niwe kamilioni wabwe Baitu ukaleko bwandi tugamba tugarukire music wise Eddie Wiz wa gulu tamanyiro go izi ati exactly ha national level wakiteide na Mukampala ekizina kya ebizina bya Israel lockdown kintu kikadizina bi anthem aina bizina bitito kandi Eddie Wiz akumukizaki music yaina egira content abantu bagiyenda ali gulali abana bayingi ali na lakiza muva nawo kandi atawa tabu muno bazini aliyo Eddie Wiz aliyo ogo easy then aliyo nankani ono pato aliyo bayingi Patola boy mwenda ata mwana wange bataba man ina abazi but okura mulingo tulipe okura mulingo imagine tukumanya abagulu choka tukumanya abo tuli banyoro baitu ku mentioning abasita balinka abacho ata Kima batoli kuli naba kusa ku mentioning abanyoro hana abastars bamanyire figo West Wing ogo bamanyire ejoke figa kaba munywani munowo bamwita batoni Lakedi ali kuno mu West na kandi Lakedi ali mu West na iri kuno anti na antoko ijuke Lakedi atere kivulugulu na ijuzi atera hona ali kongo ali bali haingi kujuka tumuto ira nyanja ko ati Lakedi ni wo muzini atasara omutegeke taina losi yo toina wadomugambira omuletere hoyi mahali esente barazi kusaba nano kumuleta na kazi kusabire because tasara kurugira habyo kunywa na kutunde byo kunywa na waja kugamba so I think izende zangi zona zinteye kana kantu lekankasale specifically nkahereze munywanu wange Lakedi my friend I want to send a greetings to you big up on yourself I don't know where you are but let me send greetings to all those guys in Nebi, those guys of Lakedi, Bush Boy, and those the guys. There is a time I was in Nebi and you guys were good to me. So shouts to you all, shout out to all of you. Those guys, they are all Astrolifa, yeah. Baby Junior, Baby Junior, all of you. Greetings to you guys. Lakedi. Nanyata mnywani from the love of Bunyoro we love you so much. Lakedi to go Marita, I'm sending you regards. Me and you we are always I really appreciate. So na Bunyoro neti tuombeke abantu baitu. Tuombeke abazini baitu. Tuombeke let's be proud. Iyo kimanyire kitarefu sibwe genda kusamba mpira tugeze nka heru ya Bunyoro. Osanga egenda abanyoro ni badominatinga no kusinga bali etimu ibasangire no butugenda mbali kuzali mbali abantu bati nani bagamba yes Bunyoro we have that support so if we can support like that kandi akapira kagenda nikakura Bunyoro kwenda kusima specific kale kansi ime Uganda Federation of Uganda Football Association President Magogo ekimokozire kutumbura umupira kiyamani bwira bono guli mu center last week I think last week in Kabambare nyaro mpira gwa Mbare Heroes na itugamba na Kitale FC
abagishu bahagira Mbale Heroes kandi ege by the sleeping giant Mbale Heroes waking it up osanga abantu nibazina kadodi but and even I'm appreciating abana babunyoro bakwagira buhimba inkaba nindura na some videos team endi I think area holira mama nyowendi president wa FUFA I think inkuteka munamani mu team zine ziri region because team zine ziri region zina abafani zibangi nokusinga manye express nokusinga ezo zona tizigira n'abafani za yes tunaka video katika kwa recording ni mugamba akasimkire Jonadi bampesi ati ngarukira akavideo akakamwiba bojo nja kasara mukalenka mu but a team is ziri region zina abafani zibangi because they attach they attach nanka region zabo hali team zino okujja kwesanga anti Kitare FC omunyoro ajja gifeeraho mutora ajja gifeeraho Mbale Heroes abantu abali mu East bajja gifeeraho onduparaka nka team ziroka abali mu guru abali nka bajja koraki bajja gifeera so team zine eziri regional zina ekyamani ekizirimu and I think President Magogo aina kukitekereza either team zina azibe special offer obakiki kuba nasitumbura yes Kitale FC ja kuvasinga UPDF kyakatano kosa nyengi kyakatano tulinka kyakatano butema tuli butema awo mpaka tujja agenda tujja kubayo kandi tujja bagira okorora abanyoro ekyenkubasaba cyali mutaku wa mwamani ngwabo kuba Kitara tekatandikire kusamba kurungi omupira ngoba tukufuna wins etimu nyingi muno tumurora na hero oko kusanga etimu ya United niyo mpagira baitu bagite eri mucyaka inga Arsenal nayo bwire bone kora kubi mani tugarukire no mu Man City nayo bwire bone kora kubi bakagitera mayempire inga atakegibaza kuyamula vegyo yogama Kitarangwe luzingire mpire egyo baitu musoke mujuke nyuma byone byekozere nangere tu ibara lyaitede tutumbuira abanyo season KCC bakagitera ove mpira bamukago bamusanje and by the way akakuluzinga ngugamo netukabatera na uma amanye Man City abokeba inetera ekaija Man City netera nambe yabayineterera abantu akapira abana bakabatakagegera ensamba abana bagiyegera ensamba bagisiba inabarwaire mu ensamba kiriya Man City na just abarwaire bayingi kyonka kyangamba abanyoro love yaitu ya omupira gwaita abana ba Kitara n'abana babwimba tugikaza abo kuba abo bana abo mukatoina muntu ndo ogenda kusupportinga atali munyoro mugenzi wawe ngubora gendo katwara ye sente zogenda kusupportinga nizo zigenda kusasura abasambi nanye nkyaba gulo musambi ondi etimu esobole kuikara ne mijozi nayo tugende tuyigura iduka ne mijozi eriyo balisina account wakahiaka by na season ticket yes if for all home matches you can buy a season ticket mutia zone you can buy an ordinary season ticket okusoba na agure ya VIP mulingo tubaitu tukundubazi tukakora program we mukaroro mukama mulingo yagarukira bantu inywe nk'abantu akarwagange ikintu kinyaruze nye mukabanka ije mukabanka nanyonye nyiri ntaga ningamba bojo mukama italinka omukama itakujjadi omukama ala no kengamba mukarwa love yabayiro omukama isiri abanyoro bakwendo omukama mama ebye baganda bendo omukama wetu ngayikiriza abantu bakayijura akisahe orubu nyonka bambukonvoyi mpaka mukikara akasumi tukavuga kuruga akisayi kujya genda mu akikali kula abantu bali bati otaina okuraba bali bati abanyoro angamba obukama bwaitu abebembezi bobukama babayire but abantu bendo obukama because it is natural wesanga oli munyoro ozaro oli munyoro no wesanga definitely ina kugonza obukama obukwendo kiri just spiritual wesanga no bugonza oiro hontati abantu ababaire mbukama bano babaye tibakatozaga tibakatungago mulingo gokusobora kutukwata mu abanyoro elave yeitwine yobukama bakagikozesa ego barolengere mpange baye abantu engeri bajumbira no mutima gwona kikoleke abantu bendo obukama bwabo but bana bakulembeze baita bali mbukama nibo batakabaire kuolekya kiki hati okuranka Buganda ibijeri bakateka amasaza kapo
bakajuza Nambole n'okusinga Nambole Uganda Cranes mulinga ekikora ekisai kyona abantu batayina n'okwemera bana batu tukole yo masaza cup kuno abagira amasaza go bugali which is I think inti amasaza go bugali Malini busika abantu nte bantanyimira kurura kusamba kagala tufuneyo omupira nukekize kugonga habo kukurura omupira no muzeyo yesanga no gambo no musajja nawaye no mpira ati oba bakabateze guhayo bayingeso yo muntu guhayo love yo muntu abantu bayingi muno bayino obugali mukabayo bamanyire ngo haro sport yo bugali ijuka harimo abantu atakunywa mwenge harimo omurokore harimo omusiramu ngo osanga buli muntu omupira ogwo gwinangere gumuleta buli muntu namalira obwire bwaye obukurora boyfriend wange nagenda kuzana akapira nyina gena koleki omuro support ati njagenda kurora akagali kutozayo oyo balize point ebe nibye binagira abasigazi baite ba Kitale FC kandi bona tugenda abashiki bakutalibaniza munabo jo baito batalibaniza omusambi bwakuba ababola beto bakuba ni basamba bakusamba ni behura boko bakurura hali abakazi aboja banya bakitara bakwede fishika mami ndikenzo mamungu yagamba ndikenza hagamba abasambi ba Kitale FC basamba nkaba directors bazana kaba CEO kani bo bakamabe bona bakaba wamsizo nero timanyire kabaika oiro bino babateiro amateka mayingi tibakyabekiriza mubara okumusango mubara mutere kisani okihereze kandi okiteka Twitter habo kuba babaire obwire amazima genyine abasambi baitu babaire nibenda kubateka amateka nkagabo kuba babaire babahire freedom yamani obwire bandi baide nibakola mu training ijuka ngo omusambi wena abantu tubana love yabo nyingi kisana isana omuzini ngo kuija bujano mubara munwe omuntu wena hura na yankana kale oba kumusanga ruguda na hura na yenda kira akoleki no you people ebete mukubaza hon kubarura tugarukireyo iwe sokolo ehuro ne byali ebyo byano soko bitekarubati tugarukireyo gone fact banti mumbagambiri omuzani wena akapira ina kuba self driven dora bazani ba Kampala bali mu vilangu abandi tibaruga mu abumuka ndo babateka mu kampu babateka mu abasambi ba Uganda tibakayikire kwefuga tibakayikire abasambi ba heru bayikara majuga hano bunyuru abasambi baitu ba bunyuru hano just hati mu Kitale FC akafemo ke bafunira hao katita bayina karakati so tibakayikira kwefuga nike kyonke kibayingi tabanzana timbaza mu manager Julius itwa abanyoro bakafuhano nkakigama n'abantu nyabagambo kura Kitale FC abasambi babahire freedom yamani singa abasambi abo bakakwata nkabuli ngeri twakabayire tutakabayire genda munanka mu league mu UPF buli ngeri okurura abasambi abo bayina ngeri babayikaraho gakayire kono batato okwesanga ngo obwire bwono bande bayire ne bafuna training ni bafuna obwire bokuhumura mungu tibakufuna bwire kandi joka tukusamba empira ki nyingi ogira ati babayire aheru giro tibakoze bata ngo obwire bwono kusanga ngo obwire bokora training tibabwini ojja kusanga omwapangisa rusaka ondi ali Bujumbura kuli ondi ali ko ne team ebayire mu divisions eziri ntano ezinde tutajja kubaza eziri political ezabo intano na bosaka kibaza ejweri mahule nkabura na kibaza baitu yagamba balengeroho kuhingare team abayire mu divisions kuruga haiguru berembezimu basambi ite twakusowa kikenga sakubikenga atiwe no raburura results kimbaine ngamba kire nyowe kintu kinyagiwinga gakabakimu abana bona babagale mu camp eke kintu kikuru musoke murolemu strategy ya nankoni yabaira abateire habana abo onu maka abana bona bayikaraganka baitiwe mako mwenda bwe no baya mazima bagabaza maka akabana oda abusamwana wana wasanga gahe ati maka kitaraka akagiteka he yabaire kyonka ene of course kya camp kirungi because hati for example musako mwina amajuge mukupangisa mwina bada business lazimukora muije mu camp for example hato mpira gukuba guliyo kya katara sizoni bwe kuba yakapira kuba guli kya katara campus akugija munka kya kasatu
kuba kya kabiri kya kasatu kya kana kya katano musambo mpira hati weekend kya mukaga kya sabiti kya braza mugende byanyu mugaruke it is at least 4 days to the game. Sokorolera abasambi konahe. No, abasambi abo bagira orders nyingi muno ko kinayemera na mugamba omusambi naenda gena no kusambira timu ya yeye hanga ko kinamulemesa. Nagamba ina injury. Habo kuba kwende timu ainekia kubara. Sizo nehore tibagenda gamasindi ni habora ibironka bibiri bisana. Bagenda kana habora ibironka bibiri. Ni bamanyireksa ni bakora bata. Uko bakoraga. Yes. Ne kintu kya kandi. Badatano abasambi okubayiha makagabo ni bajja kusamba mpi. Abana mu baganda bagamba ebase jja kwemera hanu muije ni barugira maka mali. Eriyale. Tomanyira ire nakoraki. Tomara ire atali ngame. Bano musana kimanire bo bano gena kusana kapira twena kukarakata kumare. Coach ni wenyino inakumanya omwana ona ikaire mu kampu ngwali fit ngena mompi. Bato omwana arugire burugana ijja mu basi na tomanyira ire abara ire nakora. Muhambize ko ndafunire gema sokulu. Na nutrition eno nayo. Akasabafuna gema sokulu. Na emotions. Abaisiki mulingo bakutaliba nzo musambi akwijjo musikya mubihiza emotionally down. Tasakusamba mpira. Tasobora tomanyire kike kimwikiro ati itwe nkaito abahagize kitugeza kugamba kiri like abana baragana bagenda kuzana akapira like they give them days nibagamba twinayo emipira nkesatu let us be in the camp for 1 week kwika abwiro tugenda kuzana makapira kandi bine bintu nyo manager Julius Okundoro nduga hano manyire kitara nkusakutamu umupira ntasaswire ya dene 10 kyonka nduga hano ningamba ni nteka amafuta motoka nimvuga ningena nisasura no mupira nikoraki habo kube senteze zitukutekayo ngundize zikuongere timu yaitu koraki kugenda mu maiso bino tukubibaza abo kwendeze timu yaitu koraki kugaruka mweka performing kurungi nicho turo muratuganyira abazani bakapira abazani baitu oba bitukubaza bikubabiza but we are talking for a goodness no this is the fact tukubaza amazina nyowe kiti kinyandigambire kiti season ya kapira bera abageriyo bana bona bagaruke mu dom beguwa niboni batahamwa bagaruke mu kamp obatayire mu dom amaritaraga abarozi tumalize tekaniza abarozi abakuturora. It's your girl Marita Kiki Fierce Omuwat International Uganda Kampala on Nyonyenka. Ntumiro abantu bange ntumiro Chingi Chongo my design nowadays could disappointing it today but it's okay. Chingi Chongo mnyanange ntumiro Magic Club and our customers ntumiro Jennifer omwana ogo twakoraga nawo program. Abandi mukumujjuka jina jagaruka kwenda baitu maseko tamuleta ntu namase my friend ya Bokivoni ntumiro ho Sara nyani wange bangi nyina bangi bokutumiro manyine town yo nangimanyi so ati tumire town yo mugaite gambe town yo nangitumire ntumiro na boss wange Samuel Mugisa omubwat nanyonye tumiro nanyina nyo mutumiro na boyfriend wange nkutumiro mubaze ibara sweetheart omchiga kawomera baby nkwenda mubaze ibara I love you mugabwa mini wo baby kastaye banyire baraka uro buchiga kumanya ni abakutura inyo na Kitara TV mwebale muno kusupporting TV yaiteno kandi mwebale kubana love ya abana baitu ababonyoro kwikara ni musupportinga ebintu byona events zaitu nanya batakazire kusupportinga tukubagama mfuno mtimongo kujja kusupportinga abana bomuka mwebale kutwagira Kitara TV mwebale kusubscribinga kulikinga kusharinga byona kandi amabara neraka bamweta MC Bad Dog kuramukya abanywani bange Sam Trigger Fashion zagenda kore mbaga mujje cyali bulikya izitya sabiki badoti nkaizire meeting ya Sam cyakatanu akuba yuga nanka meeting at the place sai 12 tukaboro bwira bokuba ngo osanga kyakatanu kirimo imipiro bundi Kitara ubaki kyonka sai 12 mujye mu muyambe mujye mu supporting abo kuba twikaire nawo mwena waitu doti abanywani bange omukuru Jonad ogo akafoka muzeyi wange nkuramukiya nkusima byone byo kunkolera
byona nkusima muzeyi kandi bojenye singa twali tuina abanyoro nkomusajja Jonado gwa abanyoro timanyire twandibere tulinka wadde ruhanga katwa abasajja batano hano mbonyoro nka Jonado tuba tuli kurungi muno inywe namba tumire abazaire banga banzara businsaho bene baitu banywani bange mwikale batumbya family kafuka na nyowa family kyakatano kino tuina yembaga ya bunjo ya kyakatano kiyo kansoma na hereni gena ketukurara mu nkaito omwengo oguli hali abanyoro mugende supporting Kahora Boys tugende abana bamukatu ba supporting na Serenity 9 omugenyi waitu chinchi yes nyowe banyeta cheche mwebale muno kutura kya lero kandi kwenda kutumira muno timu yange ya Hoima Elite FC mbenda muno nyoye na mwebale kumpeleza ka platform kukuba nainyo muhoima hano kandi mwebale kunyenda kwenda kutumira in a special way CEO Joshua Boki wa Kitara FC webale muno kuteka mtimu ege amani kandi webale muno kwenda mpira tukusima muno abandi nywena balyo kwa bamanyire inywena nkubatumira I cannot name all of you but thanks for watching yes mwebala bayikairo no muturora kuruga tali tutandikirege tukwenda kumaje ntekaniza aleka tutetane I think next week mu program ni yemu Kitara TV urataka subscribing la channel itu kindly subscribe kandi ugende na Facebook or likinge cha page yetu ya Kitara TV of course na personal handles zange Julius Shomuhendo ho na Julius Shomuhendo TikTok, Instagram, Twitter, Facebook Julius Shomuhendo tujja kubantu rubata hamunja kakubataginga otafayo cameraman abaire nkabulikiro agwa baranzimani tumuro ranzimani tinti agihireyo na nyonge ndagiha mu mwana tinti agihireyo na lijeto mwana wabo Guruned official asana Guruned baragihiremwe nawe mpaka Guruned asa ubarorera ari Guruned ayenda Guruned okay mubai mwana wabo Kitara TV kwegesa kumanyisa.